Povodom Dana i krsne slave Republike Srpske, u Derventi su danas položeni vijenci na centralno spomen obilježje, a potom i služen pomen parastos za sve poginule borce u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu. Braneći otadžbinu od neprijatelja, sa područja opštine Derventa 608 boraca dalo je svoje živote, dok je preko 2000 ranjeno. Iza nas je centralni spomenik koji je napravljen za 608 poginulih boraca koji su svoje živote položili za očuvanje Republike Srpske, prije svega stvaranje, pa onda očuvanje, krećući od Dervente pa redom ratišta cijelom Republike Srpske. Znači, Derventska boračka organizacija, odnosno brigade koje sad čine boračku organizaciju, obišle svo ratište u Republici Srpskoj. Uz pomoć, ja uvijek kažem, to je bila 327. Osinjska laka i uz pomoć Prnjavorske brigade, jer ne mogu da izostavim, to su ljudi koji su s nama zajedno obišli ratišta. 22. put se obilježava Dan Republike Srpske, jedne tekovine koja je, nažalost, u ovim vremenima i ovim prostorima, nijedna država niti je nastajala ni postajala bez žrtava. I Derventa mora pamti 608 mrtvih ljudi, 608 budućih ili nesuđenih porodica ugrađeni u temelje Dervente i apsolutno u temelje Republike Srpske. Povodom Dana i krsne slave Republike Srpske i u opštinu Derventa stigle su čestitke sa fotografijama ljudskih kostiju i leševa. Načelnik Simić ovom prilikom poručio je da su Srbi ginuli za Republiku Srpsku, da ovu državu volimo i da je ona naša budućnost. Inače joj tuzi nismo pravili ovu državu i poruka iz Dervente. Svi takvi koji nam šalju takve čestitke, mislim da bi trebali stati pred sobom, pa ja bih rekao, ostavite meni moju kuću, a svoja dvorišta, gospodo, počistite i vidite šta se to kod vas, a prema drugima dešavalo. Mojim Dervenčanima, dragima, sretan Dan Republike Srpske, Hristos se rodi, sretan današnja slava Stjepanjdan, božićni praznici i ovi januarski ukupni praznici. Nakon parastosa i polaganja vijenaca, obilježavanje Dana i krsne slave Republike Srpske nastavljeno je u Derventskom centru za kulturu, gdje je organizovan svečani prijem.